Saumwe wa Kiokoni na indi otondo nenena kwa dha nitwalu kano kuna kili wa madhangu nye nita wa Caroline Amweni wa moteti ni kwete dhangu ya The Standard. Na kwa nita wa Sal Shabeti wa mbua ninawekwa atiuka na wa mkiene sani dhendi ukunengelelie mawala mwedhangu ni ya The Daily Nation na mbe watu kwa mbea. Kwa sani wani yondo Spain tuikie. Ngewesu njintita ngumienda. Ano nima ilila, anye nilila njintita. Adasu nima ambikia. In fact noni ita yu ya dhau kwa bai bao bai chao nesa kuyanga ina kunga pesa ya kwa siedhe lo mana nini na maambika nisi hata yo maambika imagine in fact oneyo ni yando Messi no kwe na mundu uko kutwa Martinez ya kwanza ambikie na kwanza no ambikie na lakini anyway asiye kubali kushindwa the winners of the World Cup 2026 it's Spain. Twelike madhankoni. Ambako tindo ithingelela. Anyway, timia ni weki yene saa. Na nengi palabe na kusindana no lasma pedere na musinde. Edhangu ya The Standard, udiwe edhangu yu wandikitwe things fall apart. Na indi ni maundu makoneti. Uteti on makoneti undu watongo imethidi tu maitumia a Kenya the last minute na metumia like government resources kana mali ya serikali indita sindusia ukusisi ya Kenya nundu wosa kwani ukite wa 2027 ende kukatuika kana na some constituencies kana ilio mbunge otondo tu esitu inene Ol Kalou manengwa mito manewa sindu mbingi paimando pena agenda ya unengwa sindu isusi onde na indi tekola ni ai kile chocha ile kwitha kiye kwa baadhi ya Kenya telekelo sakwani kana maundu watu alite kwitha tuikwa right kuma musumbe kana mundu anewa kivila sina mabu amwe alama nenga nitwe ndini wa audio kana page ya mbe yethangu ya The Standard na indi thangu ni ya The Daily Nation tuikomana na maubo maetie empty talk na indi makonetie maubisa nene evo minister mubea no osese kana maubisa nene ndini wa mubea wa osese maundu osese vante ya Kenya matongo ni minister mubea no su na Ken Kipchumba Murkomen ondumwe na Douglas Kanja ulani inspector munene wa mabisa mapolisi na mewoto kwithwa methitwa mayumia ngewa kana mauneni makwasekana nimekosa matambia yolo wasiko sio vungulwa mawila sithitwa ikosi wavante ya Kenya na sia metuke nilina kosiwo kuye kilioni mbunge cha Ol Kalou na kila kinatwa isio sakwani munini kana by elections na tikande wa imwe katwa ripoti hila tongoi matongo ni Kipchumba Murkomen mumetie kwa matuko 19 mamwe wa muonza ulani muthinyani wayo Kipchumba Murkomen minister muvea no sese nuna mimi kwasekana mabisama isalo ni mamini tena kwambelilio kunikilini kana kosia matambia ando alama nabikiye na kutwa isia ithoko kana kumesia NMB ku yakilio ni mbunge cha Ol Kalou na Otau na ke inspector mnene wa mabisa mapolisi na Ken Douglas Kanja akasikana security is a shared responsibility na yasikana mabisa mapolisi mayamba kwithia meoka kuikithia mugo weta no kwithia kwina ngwatani okati wa community na mabisa mapolisi ni kana kuikithia kana mugo no wasiokea kana no wathingililwa indi kila kiba ni kana onheti na kwithia atongo ya methitwa mayumia mone ni makweta kana ni meuthingilila mugo kana ni mekosi ando ala meutwa isia maundu ma ithoko vante ya Kenya bai matambia mesa kupikia na koswa report yesu ithanguni ya kanana ya katano ya The Daily Nation idhanguni ya keli ya The Standard ndi maovo makonete ku ya taunini wa Isiline ndi kuituka kana ivindani yimwe tauni usu wa Isiline watuika kwithawe muupyo witwa uwa maundu mautandithia na maundu maingi ala indi maita revenue vanthe ya Kenya lakini yukane bindane ye indi Isili yitwika tabandu indi bena utumi mwingi wa ndawa cia kumila maundu maingi gunism kana mbuli linoma mauswe kuyanga likoni cia Isili na indi kuitwika kana indi pe makundi amwe mandu ciana cio cia kwatwa kana ila ciethiwa nthini wa mathina mayenda andu acu kana ciana cio ikwatwa ikatwawa kana ikarestiwa kana ikatwawa yela maenda mediate kana makegwe na makacia uno mwana wakwa maybe makanena niane kwani yu ithelela bau na indi mala maingi ni withila indi andu aingi ni me complain ona wa this shopping kuya no tona kukomana na andu aingi kana kundi ya andu
ukapenwa mwana kana ukathwa kwanza be kundi imwe yikwitwa Super Power Gang na ndi yitukana gitembea na tubyu kuyanga likoni cia ushirika area yituka kubikia bau ni bithukite andu aingi kana andu kauta kwitukana na binda yimwe mabisa ma polisi ni maneke yembeni suspects atano Ibrahim Abdillah, Zakaria Musa, Amza Ahmed Nangi Eli naende kuituka niba kwete ku experience wa kana pena siko mbingi sia ku kidnap siana na business people na wa unituke nikana ka miaka 16 kala indika kwatiwe nengudu ya aume anini kana young men matuko 29 mwaini wa katatu ndi twisonga na mbetha ngoni akele twikomana na mauvo makonetie misala ya alimu bante ya Kenya kwithia hibikitwe kwendekethia yongelwe na isuni kuyana na CBA kana bwigwano wa kuongela alimu asumi sala wa mwaka wa 2025 kubikia 2029 na yu report ile vikite na kunenga nuiwete kana misala ile vikite na kuongelo yithiwa use kana yambe itukwe mwe ya muyu wa mwaka na itu bikia muthi wa mweyu adimu mega me pocket some more money netinenge twe report ya undu misala ongeletwe na musala kana grade ile yongeletwe ilobia ni etwa D2 isi ni deputy principals 2 na head teacher na mwongeletwe slingi maana thamthatu miongo kenda na itatu isi ni per month na guo alama pocket yembesa mbingi vyo ni alimu ala mendeni wa grade ya C2 isi ni secondary teacher 2 na mwongeletwe kimaza cha slingi ngilile na slingi miongo 3 per month. Ripoti yesino wisomie kwa udiku idhangoni ya Daily Nation ya kele ondu mwana uthio wa idhango ya The Daily Nation yudwa ondu misala inenganito kana yongeletwe thini wa grade 6 babukanyi. Idhangoni ya katatu yue maubo ala meba njisi ni meta ni macheva kana ni motanu nabo beona ndeto kumbe tandao ngisikana nonone mundu momona kuna wavisa na maweku ngisikana ni meta disability lakini inayo thina mundu aitwa Samuel Wahwa Akui tuka nomwe ni waamukie 2017 ewa sehemu zake za siri ine na assume omiwe no mu na we asia kiuno kiwela kwa nini umu ni kwamuka so umuntu we manawe yo I think according to him onie umuno we wamomie na asia akiuno kiuthela lakini ndesi it was a start kana wa mwambelelio wa a painful ordeal ndesi kana nikiso twika kindu kinene so kala 10 years for over 10 years kutuka kana ekaleta na thinosuwa yupo uwomiwe ntisine na ile dobeta ta kwa kine kwa kisungu ni scrotum paende yabanene bete na baimbite lakini yu kindu kila kiututanya ni kana on Saturday kindu kiki mitandao na ndo ni makisi on Saturday nwendi yakomana na nguthu ya matakitali atatu kuma 2017 mpaka 2019 mpaka like 2026 yune ndi wikiwe surgery na yu beti kemindo kiu kiimbite yani sehemu yesu yake ituika ina kilo 30 mavaliele 15 30 na now to make the matters worse ituika mundosu ngando meluke no livula aya no la wasaviwa on the dinner table ni muka bedroom X wow yuki ule walilwe utanu ni wosu na ame survive can imagine sehemu yesu yake inaimbie mpaka ukethela iliende it is below the knee is that bad it is below the knee no wow anyway utanu kana ni wendie kwa surgery abwa na musi wake wethia wino tano tuwa mathangu maubwasuma konetie uiti ni kana ndi ya Kenya ni ya record a jump kana increase ya vaccination kana zanzo isi kuitwa sia HPV sitwa human papilloma virus vaccination ende ne kana ni nzanzo nzeo sia tumweli tututu ndini se usia mawu amweta cancer ende tuka kana kwetha bena increase ni kumaanisha kana twili tutwingi ni twende na udhimwa kana ni twende na usanzwa against HPV onduko tuka na mwaka ni muthelu
andu ala receive vaccination isu mai 258,698 na oyu ni yambatie yabika 472,845 isu ni increase ya about 80%. Na indi twisonga na mbee thanguni ya katatu ya The Daily Nation ni movo makonetie mbuli lila sithi tuitumika kutwaisia kana kulikilila maundu makonetie osesei na kana muvanthi ya Kenya na yu tuiwa kana kimwe katika wa sindu ila sio bothete uvungulu wa muwe ni kwithia mwika matena undu wa kwika kana matena mawia na yu kitumini kiuma kilio wili uwe soko hata mwana wa kwewa ve vandu uthirali kana umbano waki wote na winewa silingi 500 ukakonokelele uyimila ibe wero kwithia kitumi kinene cha kuothothia kwa kana mwika maingi kwithia maitumika na ndini wa mbumbano cia kiuteti kana kwa nanga mbumbano cia kiuteti ni kwithia matena mawia na so they are just idle na yu neweto kana ona kabindani kala meonewa wia wa kulikilila mbumbano ciene either makanange kana maka likilile kana makatele mimwene nthi kana ndo ala meotwa isia maundu ma kiuteti aimekwata slingi as low as 500 na yu ala mena kiwango kiulu mene wakati wa ngilile na ngili 5 lakini be mundu kuma mumba akika kwiwa wear comfortable clothes, comfortable shoes na wikwa maundu miliona kana wikwa maybe miyo yakao nange maybe kiana konengo na ndo asema ninge to singi 500 you report ile mini na kumwe weto kana kithia amwika mena mawia kana ndo wa kwika maybe maeria mayikonia na maundu ma ovungulu wa muo lakini beti ono we of saingine no na nila simono tha ndo na wia witu ukeke kindu kithuku no yubelothi iku lela yebone atika be mundu ibaya ndeno ndo akwika isu ni idleness na you idleness isu yeba already aisioka aiwa be bandu kuthi kwato singo nile kwata 1000 what happens okay kutuika nangite nanza ona no isa ni isa leula webo lakini ono webo beti nineze mwana moene sa one idle no manda kindu cha kwika nundu oyuko ina mathau oneka atu kwilo elai pai mundu tona kumana nye na asomie lakini masomo maende thacia lakini na thiku thauka ninguo ya kinengo chakwa so no useo pando ba kuthikwe kala idol winyonda wasia komila no gunism no useo mundu akathia kama nae baba fail ekanilike mathauni nundu one naguo no kwetelete ithangu ni yakana ya The Standard indi ni mauvo makonetie indi akoni makura o yumetwika tiala twesitene na indi ndinangetwe example ya kuya Olkalau na mbeba koneta visa wa Kalimaku taunini ya Olkalau maende na kureceive mattresses na sindu imbinge sumetwe ni silikali mbewa ulosa kwani munini unatwa iwe June kana July matuka 13 na enda ndo asu metweka mana nengiwe sindu mbinge by the way ni mana nengiwe 20,000 cooking gas cylinders yani ngili miongwele mata lelo emwe 20,000 gas mane branded mattresses na mabula mane cash handouts mbesa ibwe mbesa tambesa mpaka matangi kana imagine mundozu au mala muthenomwe ni woka gas ni woka nebula ni woka na mattress yandikito government of Kenya na t-shirt na ngobia banao otu ya ukaro ni kana kindu kila nwisipe na masomo mengi tusomye ndini wosa kwa nusu wa Olkalau ni kana ibinda yitwelekele politics ya 2027 Ethia wina thina na nuko na bena bata bako ne wa gas si utachukua uchukue lakini yitu abikia ibinda yoko na kura you vote wisely kura ekunwa na we lakini wabikia na kunewa ona senator wa county ya Nyandarua na ni umweka tu alama nedi tumaitwa isia campaigns kilio ni mbunge kicha Olkalau Senator Methu alisema pick kama ni pesa chukua kama unapewa nguo chukua wana wagasi osa kila chondo unaona pesa kila anything take lakini binda yako kuna kura yabika vote wisely kwa maybe chuno choto na utabe mwene mbeva yaka bindani kala tuelekee losa kwa munene wangilili miongoni na muonza osa kila unewa kikuteje ndo ibinda nayo ni omo kwa tuambia Kenya wandu wange na ngalama ya mikale yolo lakini tuithi ubikia usa kwa nusu wa matuku 10 mamwe wa nyanya mwaka 20 wangilili miongoni na muonza please vote where there is a good leader
masisi cho maendeleo timbesa na lenge kana mabwaso niyo indi menenga ni twethanguni yambe na indi ya maandikitwo Kenyans are tired. Yani thia Kenya nitinoete tired of being remembered kana tudilikana why only when elections lum kana vindani ya usakwani ukete kubika. We are also tired kana nitinoetwe ene kuona 100 of millions poured in one constituency while others are neglected. Tired of leaders who treat public resources kana indi nitunoetwe pia ni atongoi alame kuosa public resources kana mali ya mwenendi ta campaign tool ukaendela mbesi vinu wesisi ya mwenendi lakini si you todo andu amana nenga wa isilinda isu ona mpaka masiwa ne mana anengiwe na yusu mbesa sia mwenendi equoswa na sinengwa particularly constituency yemwe ta campaign tool akayo satasi yake na kadhiku ikali na measa all kalau they have marked a turning point naende kuituka kanaye mundu Wycliffe Oparanya na Senator Alan Chesang mutheno mwe ne manaendie kuya kwika ila ne maendie kwika youth empowerment kumanenga boda boda mabuyo kana mangulelwa na mabukuswa ni ekali mako na masia handouts isu male ananasyo na masia kila tikwenda. We only want dignity, equity and leaders who serve us every day. Tio mundi kana ndo tona kututu kuma kila muthenya, that's right. Kana ndo tona kututu kuma kwa weana nu ni sawa maendi matwaite sindu sio boda boda empowerment mangulelwa nandu kwanza na mabu kuswa mewendai na ndi tusonga na mbe yitu ikunikila lama ubo menengetwa uito nthino ethango ya The Daily Nation maandikitwa ti all talk and no action as political violence persists. Isu ni kumaanisha kana amwe kati wa atongoi alame nthini wa sector kana muvea wa Maundu Moses Ivanthi ya Kenya matongoi ni Kipchumba Murkomen methite mayumia report cia kwasika na we will take actions on the ball likana mayasi kana ndikosi ya matambia boli liliko si kwatikana ta ile tuonye sibithuke kanisa maundu ma oteti na muno ngalikoni ya ulini yithitwo ikomana na mbuli lile tsithitwo yananga maandamano na minister no muvea wa Maundu Moses ayumela wanda na yes kana tutachukua hatua yule mtu ambaye atapatikana anatumia maybe anafanya mambo ambayo hafai ni tumosi ya matambia lakini kiu kupikia yuki inesa kuoneka ino pena withianu kana yu uthei yuru andu ala matwai isi maundu ma kutwa isi ubungulu amugo kwose wa matambia ala mailite na amwe katwa ene ndala mavikina kunena kana andu ala memiti report yemeatsi kana nipato na kwithia undu maundu meutwa iwa oyu kana undu andu mviani wa Maundu Moses mekuoneka mate kosa na wito patwa usesei kana kosi ya matambia ndola mekwatikana metwa isia maundu ma ithoko ethia kindu kini kikuoneka ikite kosa na wito na kuosa kwani munene wankidile miongoni na mwanza kukethia ngaini wewese ithango ni athanthatu ya The Standard bena indi Kisumu governor ni whether akinengane I recount ibinda yimwe ni wawaiye kana eno wa cancer na ni wethiwe aki yani nenga muka wake ndaiya muno nundu wa kwithiwa amusubite evindani inene muno kwitha eke giver na ende ayanania ubo wake wa cancer niwo watumie ende bethi wabena creation ye kundi yimwe yekwitwa Africa Cancer Foundation na ende asa kupikia ipo ni screenate about 36,000 Kenyans na ende asa ando ni mailete kwe humiliana kindu kiki keso twika ende tondu munene wailete kutuma mata ende yana thayu nundu wasiwa wethi wawe no wosu ni wailete kuitwa na endo kethila ndo nabikia kila kanela level ndu kunoke sauti wa ani thayu tu thangu ni ye mauvo makoneti uteti mundu Gachagua ni wisi after all kalau ende yu ena maso maunena anaite kala endos for 45 days akanene yako kwake wa Munyoro lakini kicha all kalau nikimunengi yani ketuma yani waitene dia seneva lakini nikimunengi epina political muscle yako ona yo inene kanisa ni kuya Kirinyaga aishi ando alama ya kwenda kuma UDA
moke chamani cha DCP ni wa Madhocha bora moke mudhona na kwanza maiko no visa na ke meneke tikuma tikwithia tikuma mebithite meneke na maiko no visa moke mudhona exactly na yende na utwa gwisi kauka olkalao ni kana mandito muno yani ni constituency with it imelelwa mata muno lakini nao peka video kange no niye kaisamba ko mitandao ni mundu iko na simu iko na president iko na state house actually of course address ya president na imwe ya ila dina muna atwathite tuke pe dina muna atwathite tuke dina aiwa aende akete wa munyoro yaseje wa munyoro kwa wona atwathite which means pesa ndubingi muno andu ama olkalau mathitwe na mewa mweka ugo ni twikwika na yuno ndo manengiwe mito ni manengiwe na ni makuna yu wethe akila serikali kwenda ticho kinaendelea vaya yuko huyu bau na Gachagua ewa niliwaambia yani baka ametie the lost sheep alame UDA ametie the lost sheep ikulio mundu ikaro pena sindu imwe itatungwa yita gas litwesu lakini amwe kati wa maundu ala mailite kutwa iwa make maendeyo kana sindila siathanitwe nisiubikia na kutwa iwa nthini ungua nao ulobikie na kusakwa wesi wayube betine wesi kana kinduki ona nekesie kwete mububwa no muno nthini wa political journey ya President William Ruto na hende ona allies make kana nyanya make mainenda ne maise ne batona kwithi wabe na reshuffling ya cabinet na pe umweka tu nyanya ma President Dr. William Ruto bakubi Oscar Sudi noni ya inena na yasa kana President Dr. William Ruto kwasi ile mbete ya Mount Kenya ni kindu kitona kwithia yuki yoka kuandamaini kana ku weekend ngaliko no ya chama cha UDA kana serikali yake na muno kabindani ka uminite na kutangaza kana kethia yukiti atamu yake mwaka 2020 miongo na muonza na mase kana ila Gachagua waamini na kunguthula ku motongo ini tamunini wa president pena mwanyula kana pena gapile alikile katua President Dr. William Ruto ni lembeta ya Mount Kenya. Okay, you see this was baikiduki sautungwa. Of course asuni enende na mbese litumiki ni sia mwenende. Yundi su lo tono yuko yuni na unengie gas ete gas. Kila kibone kera kindu mathi to na kine. Kimira ya maendeleo. You must forget about that. Okay, tusongera mpetha ngoni ya monza ya the Daily Nation twikomana na maubo makonetie koti na amwe katwa tongo yu alama minute na kunguthulo ku motongo ini motongo ni wala wa munini wa president na Rigathi Gachagua na kola nguthulo ku motongo ini mwaka ni wangilili miongo ile na inya na yu report ile inenga ndio ba ienda the Supreme Court kana court ile munini view kwisila kwe AG so judges say the AG has to give advice kana Attorney General wa bantu ya Kenya abikie na kunenga ne report ya ati atongo ya manguthulukuma utongo ini ni mailete kuunga makwiti mianma ya utongo etheme na makwani me kotini na makwani yesu ni makoleana na kunguthulo ko kuma utongo ini kwa kila mewota kana nita manguthulule patena matambia la mailete kana patena metalatala myailu kana otena katiba ka bantu ya Kenya na yu Attorney General wa bantu ya Kenya etwa Dr. Sodwar nengeto kilungu cha methenye miongo ile na umwe abikie na kumya uthei wa kanae Gachagua ola ni mutongo wa chama cha DCP no lo nguthulule kuma utongo ini mwanyani wa munini wa president kana no kunga makwiti kibela chonde kwa nino no twendete na benongi bana keni etwa Kawira Mwangaza ai governor wa county ya Meru na kianguthulo ku motongo ile mwakani wa ngilili miongo ile na inya na ende beno lo anguthulo ite wa mbebyo etwa Mike Mbuvisongo mwakani wa ngilili na miongo ile ta governor wa Koya county lobi in the next 21 days you Attorney General Dr. Sodwar ailita kunengane uthei waka naye hawa watu watasimama undume na makwani kotini makoleana na kunguthulo kwa kuma utongo ini kana mailita kungama. Okay. Thangu ni athanda twende maubo pera maubo makonete kana kindiki no dismiss kana no leani le na loss isu iku yanga likoni sia all kalau no tunone no na kana no netikilile kusindwa kana ne masindetwe naende aine na eye mundu kindiki tame your pride. Hii ni kitu ndogo sana naende maubo asume thangu na tumi nukelelia katu nikethangu ye indika soleto mundu mukomwe na ngwa yake yandikitwa Luo Nyanza yasia 9 months later I don't see or feel anything na humbe wake pena malatu banene
mala twasu ende ona team mobe mesibi na yuwe ene na masiaite asiaite ya tuisu ende kaone ko katuni kethangu ya The Standard ende ndinamba kuoneka katuni kama thinyano omonde tulikomana na mawala manenga ni munini wa president Professor Kithure Kindiki no kuleana noneni wa umwe katu wa maminista ungu wa serikali ino ya President Dr. William Ruto na ke ni CS Ruku etawa ni minister mubiano wa maundu mothukumia wa mwene mbe Geoffrey Ruku wa kwenda kwania ilembete ya Mount Kenya na Kindiki inena isekana I do not want people to speak in different languages. We have done so many things together, we have a long history and there is nothing that can divide us. Na ke ni kumana na yukwithia the president munini wa president Kindiki ni wa kumelembete ya Mount Kenya na nwangali kwa serikali na indi obau na kebe na mutongo wa chama cha DCP na ke ni Rigathi Gachagua na wa kuma Mount Kenya na yumane kosu ni guokoleana na yo katuni kama nyamu ndikona nitie obisi kwisilandelesi anwandikito registrar of political parties kana nzamela ithia iungabie maundu makwe yandikithia na ciama cia kiuteti na bakoneka bena gun kana mundu kweto ubanda na kasi ati reserve guns party quick Havete bena wabelesiusu. Okay. Tumine. Na hindi ni mwaviano nduwa ivinda ya kusa. Omwana datika miongweli ina dhanda tu. Usunu wo muthia wo kunekili wa madhangu. Tiku ya wesa isi madhangu mena maundu maingi na tuunenga kwa kuve. Eto wa Caroline Mweni wa Muteti. Na hindi nitana amba kuulwa kwa mundu loto na kuithi hata na amana Spain yes ndiye wa World Cup 2026 itina wa kukuna timu wa nini? Argentina. Nitawasalisha viti ya mbua osa madhangu wa mwonte we some kanethangu leo kwenda kupigena kukwata mahobo kwa olikutinda nesa.